Mengadobi bukot juhu-juhu muna. Tuang kinami. Ison diberi kamu kami turun sopilya. Ima hitana sapariban. Ison ditanyang nami. Sayang yang ma tutu hamuna keluarga nabagi hadiah. Keluarga si turuan. Keluarga na tahu pasang apor. Luhukna akan ada tua. Ison rodo hami tuk songo diberi kamu na ima aduh ma berbuat kakadona kaulusna uli maruhamu sayang ia matu julon nyarion udah diberi kamu senilena sayang ia matu julon nyarion hamuna atau didirikan borna sayang ia matu hatta nama ngalihok pasu-pasuna di hamuna saya tiur-tiur lak kamuna tuduruhan satai saholoak kamuna pariban nami dina lama ngalului akan arikot di godu-goduan saya si marwah hata songon matani situ tua marwah nami tubuhan baklas tubuh si koru tubuhan anak mahu pariban nami tubuhan boru dongam guna mai saha tubuh nasar matu ake song-songon ima adong dope di kondok kata adong dope nak
mabawal muna lau madadani rumah tangga muna. Di pasu-pasu apa rumah tangga muna. Gabi 11 geroha itu katungan mereka untuk nasoni itu katungan mereka untuk. Jadi suka kami nak rodo masih berada di bapa do rumah. Nang semoni itu matungun sedekah. Membuat urus negara urus itu Prabu. Pada denami magi do otomat dapat mereka bersih. Satu titik nama itu. Gajah di hamu berada di gajah balik auras. Jana tong paribu ma paramuna tupah harta mereka bersih. Anak ini seluruh masalah kata ini kata negara. Asalkan kemana jalawaran garing dan cara garing. Tutin gimana begitu? Dulu di hamu anak partai lumaran. Korona nama rumah cara mereka di umuluan di pasal-pasal itu hamba di hamuna tunggu madi hamu anak nabi su oru par suara luar asal saat masih ulu saat tu bertiap lilin mai da mangulu jalan luhut ma saat tu panggalian amam permusi nabi asal pasal kami nusuk tu bor nabi on di kamu jangan sitara sari atau ustaz sari. Hula-hula nami nasuruh padawi kami tebal titik memhamu selalu hula-hula moloboy kerajaan nami sa acara mahamu lau kasahatam ang kasidua sebasa lau muna tu boru doho hela nami so bene resnya boy do hawati video modal pertianan satu lampu sudi
asal dia betul-betul sombong hidup dia bakal diterekin sadar orang mati. Ya dengan tu pasai gula kahata dan kini pabegi kami iba ka di pasatan ka dokter di son. Jadi ikut masih jadi lawan itu orang kelasar apion. Ayo masa-masa kedua pasti kau ucalo. Jadi pasrah kuda dua bulan mati. Saya dia betul-betul sehat sebulan sudah. Kami keluarga bahagia mengambil tujuan dari roti. Boleh jadi contoh. Boleh jadi contoh ada gaya ada. Dia semua lima. Ajar kamu tulang musik ibu bos sudah Jalan. sebentar. Dia te lebui buat kami saluna ulos holong tu bere nami boru nami bere itu kami adung nomor boru bere tanya nami tu Tuhan andia rumah tangga tu rumah tangga ni berbahagia rumah tangga nomor las roha tu hari namangihut atau bohon nami majo sobat patujulu ni saha diulus nami tu hamuna bere nami bahwa nang bere nami boru-boru di so dua laklah dua sikor juluk di purba dua 7 non dua anak bahamu dua boru takas madonga muna sahat tuna sahur badua hemat itu buka dua di hani batu tu kagu mahujur di julu kita biar tu dia bere nami mengalahkan saya tu sima dapatan persaulian hemat atau buka dua di hani mah di sitam badua perlengkong manis borong dia batado si luhut tua atau luhut nama hamu di parorot atau melasawani majahamu saya musim nami naik pasaton nami mah ulus bolong nami tu bere nami di son beda nama na hobar tu si dan kalau mengaliat tidak langsung ke sejujurnya iya.
itoro sa toro sa ija. Raja namin, maunya tayo mga namin Tuhan kasarap na at kaya namin o sa nabihamin sosongyak ang dolo namin. Raja namin, di pas-pas Tuhan tayo matantong na tinaman ita na munat ka na manihod ganyan o libelian sino man na pinangihuda. Doon na ay mga mission rin ko. Tuwa ko ng harto may katigobiyan. Oras sa mga mga santo, ipasa mahami na matupang. Alanira dyan namin. Nauli pe, sopa di uhu. Nanasi masato namin ko hamuna na dyan namin. Tukso sa dia pe, lasma o hamuna dyan namin. Alani, amang produsen namin, pendangang musik sopa, masopa.
diuji oleh sebagai Tuhan sahatan. Mudah-mudahan ucap dulu. Lima itu mata tahu itu ini besok buru niga. Jadi semua ini biar nami kalau sepuluh kami, kalau stop kami harus nami di mana ada bihampungan. Nah itu buru hasian. Kalau habison Bapak udamu lima awal bangga ucap dulu. Si maduan adu dulu. Pasahaton si pasahaton ngai pahami. Ison tu guru nami songon pulau Serbang. Ya mau bermusik nami. Kamu malah bisa tulang.
nilai na lupa sa kami na kami sa kami. Araw kami mabalik kami ang biyak matuto. Dito pa niya magkadibataw na ito nang biyak ka sugi at nakatulong ni Roha na mga lianan na pasugari ito. Ibu nagpalay. Kaya kasunod niya naman siya tunod naman Sa kabiuda ito na poso. Nung matumasay nas buha namin katulang, di haro runay humilang kami tungpido ang sa luna. Mauliatay na ito lang ta. Alam nito lang na basa. Tungkol ang tanga marsong babi. Upasa tabi na lumuhog ito ako ng karating tulog ka namin. Pwede maruha mong tanya kung kamu masagot na rin ako. Huwag hanggang sangap hamabay namin ulah ka namin. Di halo parmosin namin. Baik kamu mah kontak somba nas di sini kami nangalian lawan nambah hubungannya. Kondang hasakatani asa ambiak dulu sahat nauli nadenggan di tahu mai tu tabu besok dia tu aka ulah nami sahat mana nauli sahat nadenggan Mana tu? Baru namin na si Badura Pandida. So, ito di ba yung na? Ibalas doon namin ang ibig sa tigyon. Ikot tamu mahana ni Dibata, tapos sa ito magkasama. Ibalo po nung pumuna sa lima. Muna itong kami doon. So, kung lima na doon namin yan muna. Napula, tadyang beso ni Lulim. Persaud, ala sa suwelo tutiki.
upasatami maju tulang muna doakan at tulang muna. Ima dina mabuan ulos Tuhamu. Asa maktani yang matok kami itu Tuhan tabakan yang pasay. Asa rabo matong na niluluan muna, jumpa na dinalahan muna. Pagjolo may dihagagan niya at doho dihagagan di bobo. Donga muna tong sa tunasa umatua. Nang sangoniwa di dahil nami bawa. Ala takas suatu kami nak tinong siya nakahula-hula muna sa marga lupang kaol. Sakbak kita buka lualu, arok kesibukan muna, sangon na mga zari di SMP negeri tolu. Om madalan namin naktang yang tutuhat kabarin ng pasebere. Asa tung takas jo, dabo na niluluang mo, jupan na tinanahan mo, makiteo siya ng matsalo, pangasumasuon, padong asasabiyok ko, sebagas jo kanito ate. Sa uno na itong taon ni Beke, sa inabutan at ka, habigasong nga ho, manang pediga ka, sa una di ba makitata sa ragaw. Nung namot tiki. Sa inawang nga, naniluwag muna, jupang natin nila mo. Sa di uma, behan nami bewa, do behan nami bako-bako. Tubuanan at tubag-bako. Dala nga muna may sa tuna sa maktuwa. Doon nami masawang hata ni basuan, asa hikit kamu, kilopak ni nabong nami, ninalawang lupon. Asa binganan ni si Hobing Betong madapak ko talabunga. Asa tusangkang ngapore tulungan matong nang sangatua. Diharunga rin namin na dua. Ginaang matalo pa masuk-masuk pa rin masakit na pang-usap ang kasalawan nito hantay. Tangyang namin magtutuhat na pa rin nabasay. Asa tuhunan na matok kamudo tuwa po. Dongamuna may sa tuna sa umatua. Asa umagaling. Asa balitang magagawe tumadal mo sinaluan. Numa anong magagawe ala nung takasa mo masih paluluan. Sa isang sa matumatyan, lain mahirap ang mga jala sa mga tubang kabir. Wala, di ba sa tayo mga
tolo di pasado namin ito ang mga karatuna. Alanun nga malas ni Roham. Oo, ano ba? Bilas ni Roham mo na eh. Roham mo magulo si anak do karunan namin. Kakabal mas ni Roham. Ala itu lang, ada orang sa Roham. Sa modelan namin mga panupaham. Anon hamulo panulo. Oro, waktu saya bilo. Ito nga di. Pagkasimuna. Alanya sa Roham yang karatuna. So meron na tua-tua. Sudah inna bunga sasakitan. Tukso dia benan anon haron nami. Sobani unami tuamu. Adik bes si meron na sasakian. Lasma rohani badang muna. Lasma rohani to di masih dapat matula. Oro, kamu Kita sesudah sumuto. Nenglaw mahita mana paduka tulang ta. Kat busik. Asal aja hamin mata betul tulang na.
Tunauli menjadi mahula. Jadi tu berani dengan orang yang begitu naik. Oh, jadi sampai dia berpuisi. Kami turun muda, ada saya ada saya papayan. Dan ada istilah semua ada dia berkahon. Artinya saya papayan Tuhan dinauli dan lingkungan di ulang muda saya di ulang ima tidak mana kamu masuk satu kata ima masuk satu kata asal dia baru sokan dia orang lain membuat menunggu tulah tipis na orang muda terlalu nabi tanah amat dari kata tu mani Allah tu di bulan dan jauh dia ina do tahu tu tahu ni asal terpekan panas dia orang muda terpekan panas dia orang satu baik dan kemudian baharu lagi di dusun asal belas para hamuna nas para wanita pula seperti mana Nabi mau ya jadi dia mau kata orang so mereka bukan dari Nabi mereka bukan musik Soni bagi hamu hula-hula nani bertemu pengkau. Lalu selesai itu hera pun dengan dulos. Rumah hamu memang kabarma waktu perpikiran.